bibaye ari amagambo adafite ibikorwa nta muntu wakizera ko ibyo ngibyo byazigera bikorwa, ariko amagambo afite ibikorwa nuko nyine bigaragaza neza cyane ko igihugu cy'u Burundi cyakomeje guhamya neza cyane ko cyiteguye mu buryo bwuzuye kuzangana n'uwari wese uzakigaba y'intambara, ariko kandi nanone inshuro nyinshi bijundi ku Rwanda ngo rufasha Red Tabara, ngo Red Tabara yifuza kuzarasa mu gihugu cy'u Burundi gifashwe n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero igihugu cy'u Burundi cyateguye imitego 8 ngo bagomba kuzatega umwanzi, kandi ngo bizange bikundi iyo mitego bazayigwamo abanzi b'igihugu cy'u Burundi abifuza gutera igihugu cy'u Burundi bacire birarura, ngo imitego y'imishibuka yatezwe abangaba ni imitego ihambaye. Abarundi ngo bazarwana muri siransiye kandi bazatsinda runo rugamba. Ndaje mbikubwire icyakora ibiranajyana na bino bikoresho baguze, ariko ibimodoka byakomeje kuvugwa ko Barundi baguze ibigira kuri 216 biravugwa mu itangazamakuru, ariko ntagaragaza ikizibiti. Aya moko yose koko baba bayaguze? Ndayakubwira. Ayo moko y'imodoka za MRAP bivuga ko byazamwe mu gihugu cy'u Burundi, yongera kuri bya bifaru nakubwiye mu mishishize byaguzwe bimwe byavuye mu gihugu cy'u Bubiligi na za drone zazanywe. Umushinga wazo no kuzatuma u Burundi buba burinzwe budadiye budanangiye, ariko ni mu gihe Abanyamerika na Turukiya n'abantu imbere cyane bose bahuriye no muri OTAN biyemeje gufatanya n'igihugu cy'u Burundi kubw'amasezerano y'ibihe by'agaciro riri kuvuza ubuwa mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ufite ngo iyo utunze baraza rega, iyo ukize baraza. Burundi bwarangije kubona ko ari Eden ngo butunze amabuye y'agaciro na zabu nziza, amabuye atandukanye meza cyane, none ngo amahanga yatangiye kumva ko ari ngombwa gukorana n'igihugu cy'u Burundi. Nta kibazo bafite habe namba. Ndaje byose mbikubwire kamwe ku kandi, ariko kandi nanone Gatumba, Rumonge, kugenda mu gice cya Kirundo, ariko rwagati muri Bujumbura. Ibi byose byapanzwe n'umupango ukomeye cyane, bitaza kuba ibyitondewe cyane. FNL nzabamema baraza gukubitirwa Rebenzega, Red Tabara izahinduka amateka, ndetse ngo ariko nibyo bavuga sinzi bazanabigeraho. Abari inyuma ngo bazahura n'ibizago bikomeye bavuga u Rwanda n'u Rwanda rwahakanye ku nyuma ya Red Tabara, nubwo ngo abagize Red Tabara bamwe bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi navyo tubigarukaho. Yitwa Ndikuriyo mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru hari ibibazo yahaswe maze arabisubiza. Ndikuriyo yabwije kuri Red Tabara abatumye ngo Red Tabara kuzatera igihugu cy'u Burundi bazabavyongagura. Ikindi kandi akaruka kuri bino bikorwa bimaze imisira mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura byo gutwikwa ko inyubako zitandukanye, aho FNL nzabamema bashinje ubutegetsi bwa CNDD-FDD ko bari bo banyira bayazana bo kuba baratangije bino bikorwa byo gutwika inyubako nyinshi mu gihugu cy'u Burundi ngo bubaka inzu zabo. Ibi ndabigarukaho, ariko tuzaza kumva ijambo rya Ndikuriyo asubiza ikibazo yaramaze kubazwa. Nzi neza ko ushobora kubagira intege nkeya zo kumva icyo kiganiro wenda ngugane ku musozo, ariko wihangane wumve ku minota 26 nushaka kwiturekera kumva. Uraza kumenya neza burya ibiri kuvuga muri kano karere ntago ari umuyaga w'ubusa ushobora kuzatera ibyago biremereye muri kano karere, intambara ikarumana. Reka ngo ikaze mbijyemo niriwe ndatinda mu makorosi mere ku ndavuga imirongo y'iki y'imiteguro y'urugamba ya FDNB igiswe cy'igihugu cy'u Burundi n'ubyo bitegura guhangana na Red Tabara, FNL ngo n'u Rwanda, ndetse n'ibikoresho bwa ko bazanye muri kino gihugu cy'u Burundi icyo bivuze, ndetse n'icyo bizafasha leta ndundi muri kino gihe. Njewe Umuhungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze mutende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ufite izi modoka zo mu bwoko bwa MRAP zaguzwe n'igihugu cy'u Burundi ngo watera igihugu kirwanira ku butaka cyangwa se indwano ku butaka cyane ukagitsinda bidateze kabiri. Muri make ni imodoka nziza cyane za gisirikari zifashwe mu mirwano ishobora gukora akazi gakomeye. Mbere ko nzigeraho, iyi mitego 8 Burundi bwapanze ku mwanzi wabwo ushaka kuzabatera, ni imitego bitondeye neza ngo umwanzi ashobora kuzagwamo nk'akamashu mbere y'uko urwo rugamba ruba rwanatangira. Umutego wa mbere, Uburundi bwaratinije kudekarara ku ruhando mpuzamahanga kari igihugu cy'amahoro ndetse uzagitera zagabwaho intambara. Buretse gato uzatinya umuntu wavuze ngo hari umuntu ushaka kunkubita naza muzumva turimo guhangana, ntago nzojya kubabwira ngo dore ibyo tugiyemo, isasu rimwe wacu urugamba rutangira.
n'Uburundi bwateguzaga intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ngaka na gatego bateze u Rwanda niho badekaraye intambara mbere yuko itangira. Ubundi dore uko ibintu bimeze. Muri Kongo habarirwa Red Tabara. Red Tabara icyaguza igihugu cy'u Burundi kava n'ubutegetsi bwa SNDFDD. Bavuga ko budakwiriye. Bari banabigerageje muri coup d'etat ya 15 birapfuba. Ngo barifuza gukomeza kubikora. Uburundi bwashinje u Rwanda kuva icyo gihe kugira uruhare muri iyo coup d'etat yapfubye, ariko umugambi u Rwanda rwo rushaka guhindura ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, bashaka gukomereza muri Red Tabara. Rero Uburundi busanga ufasha Kongo mu ntambara bahanganye na M23. Abarundi kimwe na Kongo bavuga ko M23 ari u Rwanda, ari ingabo z'u Rwanda shaka gufata urasazwa bwa Kongo. Bivuga yuko ngo Uburundi ubwo bwana n'igisike cy'u Rwanda muri Kongo. Igihe M23 yafataga igice cya Uvira, byavuzwe ko ari ibisasu byaguye kutaga b'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bushinja u Rwanda kurasa mu Burundi. Nyuma mu biganiro zabereye mu muryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, Uburundi bwadekaraye intambara ku Rwanda. Kirindi sasu rimwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi intambara izajya kubera i Kigali. Nabyo ngo tuzagwana na M23 turashe oya, bavuze ko ingabo z'u Rwanda zaba zashe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, iyo ntambara zajya kwirwana mu gihugu cy'u Rwanda. Ushaka kubyumva gutyo ukabyita kana amagambo yoroheje. Nta munyapolitiki wumva nk'amagambo yoroheje. U Rwanda rushaka kane ko muri Kongo rutariyo, M23 ishaka kane ko nta M23 idakorana na RDF. Ariko amagambo nkayo ngayo afite igisobanuro gikomeye. M23 nubwo ihakana kidakorana n'igihugu cy'u Rwanda, n'u Rwanda rugakana ko dakorana na M23, ntabwo wahari watekereza ko yakishigina ko hari intambara ava ku Burundi ijya ku gihugu cy'u Rwanda. Rero niyo mpamvu ngo mu bigwano yindi agiye kurikira cyangwa se byagiye bikurikira muri cya cyerekezo cya Uvira, M23 yagiye irinda ko arandi masasu yava kuri Kongo agwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nubwo byabyitwa yuko ari bo bari kugaba igitero, bagakana katari u Rwanda kuri Kigaba, kuko byanga byakunda ni Burundi bwaradekaraye iyo ntambara umuryango w'abibumbye muri record cyangwa se mu biko bw'amakuru umuryango w'abibumbye, bakabazi ko andi masasu zava muri Kongo kuri M23 akagwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bizakora intambara hagati y'u Rwanda na Kongo n'u Burundi. Kandi iyo ntambara gitazamo abagomba kuyisayidira cyangwa se gutanga ubufasha by'umwihariko Kongo cyangwa Rwanda na M23 bisa nk'abyita bihinduka intambara y'akarere mu buryo bwuzuye. Ibi ngibi byongeye gushimangira cyane ko hari ubwoba bw'intambara buhari. Ubu n'umutego wa mbere ngo Kongo yateze ikoresha amagambo gusa, ariko yatanga ibikorwa biremereye ku rwego ruhambaye, kuko yarangije kugaragaza Uburundi bwarangije kugaragaza ko umwanzi w'amahoro w'u Burundi ari u Rwanda rufasha Red Tabara na M23. Kabiri, ngundi mutego Uburundi bwashyizeho nuko bwarangije kudekarara Red Tabara nk'abanyabibi bateye ikibazo mu Burundi mu 2015. Burya umutware wose wa gisirikari ushaka gukora intambara ariko ufite amateka mabi, babigoye cyane ko wabona bawushyigikira, kandi babigoye cyane kuri intambara barwana yazagira ikigeraho. Red Tabara ishinjwa ko yashatse guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi mu 2015 kubwa Pierre Nkurunziza, bakoze coup d'etat, bishinga inzirakarengane n'ibindi. Ibi byaha rero biri kuri Red Tabara bituma Uburundi busaba u Rwanda kuba rwarekura ngo abahoze muri ivyo bikorwa ngo akirwa urubanza. Nabyo bituma Red Tabara itagira ingufu, ku buryo n'u Rwanda kuvuga ngo rufatanya na Red Tabara byari nk'igisebo kuri rwo, kuko wari gufatanya abanyabibi, gufasha abanyabibi gukora intambara mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora u Rwanda rwakanye ko rudakorana nabo, kuko ibyo byabashinjwa byo byarakozwe, ariko u Rwanda kavuga gutana barekura kuko amahame atabazemera. Uburundi rero uwo n'umutego bateze Red Tabara kubw'icyo cyashaba bashyizeho. Umutego wa gatatu ni ufatanye na leta ya Kongo. Kuba Red Tabara iri ku butaka bwa Kongo ngishaka kuzatera igihugu cy'u Burundi iturutse muri Kongo igafatanya n'igihugu cy'u Burundi mu kurwanya M23 bashinja kwifatanya na Red Tabara, ngo byangije gusa nkaho bibaye ikibazo gikomeye cyane kuri Red Tabara kubona inzira cyangwa se irembo bacamo batera mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubwo irembo ryonyine bashobora gucamo bakabatera mu gihugu cy'u Burundi ni irembo rituruka mu misozi miremire ya Minembwe na Fizi, kugira ngo batake bateye banyuze kuri Tanganyika cyangwa se banyure muri Uvira batere. Kuko banyuze mu gice cya Kamanyola byegaragaza ko ari M23 bataze RDF ije gutera Uburundi. Icyo gihe nyine ni ntambara bahita badekarara. Aka gaciro kandi bagakwiye kunyuramo karimo FDNB, kakabamo na FARDC. Ntago ari by'uyu munsi gusa, na mbere ku rugamba rwa M23 rutangira muri Kivu Amajyepfo hari ikitwaga Tafok. Ibi ngibi nayo yari ihuriro ry'ingabo za Kongo n'u Burundi mu gukurikirana ituze ryo muri kara gace, ariko no guhangana na Red Tabara. Bivuze ngo Red Tabara ubwa mbere FDNB yagiye kwikubitira aho ibarizwa muri Kongo muri kujya gutangiza igitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo ngo ni bimwe mu bice intege Red Tabara kuba yatera igitero mu gihugu cy'u Burundi. Ni umutego upfa kuwurenga ngo biragoye cyane. Gushorera intambara akava muri Kongo bakambuka Kongo bakajya mu gihugu cy'u Burundi.
Umutego wa gatatu Uburundi bwagabye cyangwa se bwateguye ni bijyanye n'ubufatanye n'ibihugu byo muri SADC. Ngo Uburundi bwangije kubona ko intambara yamutse ibaye bishoka cyane cyane ko ibihugu bimwe n'imwe byo muri EAC byazajya muri intambara, kuko bavuga ko bagiye mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda, byazaza ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ibihugu byo muri EAC bigafasha u Rwanda muri iyo ntambara. Uburundi bwatangiye kujyana imibano mwiza n'ibihugu byo muri SADC, ku buryo bwatangiye gusa nk'uri kwidekara nk'umwe mu banyamuryango wa SADC, kandi ibihugu byo muri SADC byatangiye kwakira neza igihugu cy'u Burundi, birimo Afurika y'Epfo, Tanzania, birimo ibihugu nka Malawi, byatangiye kubona ko Burundi ari ingenzi cyane, na cyane cyane ko bahuriye kuri Tanganyika na bimwe mu bihugu byo muri Kakari nyine nka Zambia, bahuje inyungu. Umutego wa kane no gatanu, umutego wa gatanu ari nawo ukomeye cyane na wavuga ngo Uburundi bwateguye kuri yo ukomeye, ngo nukubaka igisirikare cyabo ku rwego rudasanzwe, kugira igisirikare gifite imbaraga zikomeye, ubushobozi budasanzwe bw'abasirikare mu mirwanire n'ubushobozi bw'ibikoresho bya gisirikare. Ibi ngibi zo tujya no kubigaruka mu kanya tugaruka kuri izo modoka zavuzwe ko Burundi bwaguze zimizaterwa na za mine ngo zakora intambara by'igihe gitoya kandi zigatanga umusaruro. Ingingo ya gatandatu, tubaza umutego wa gatandatu ukomeye cyane ngo Burundi bwakoze kuvana ikitwa moko mu gihugu cy'iwabo, gusenya moko buryo ubwoko bwaba impamvu shingiro y'umutekano muke. Kabone ngo nubwo mu Burundi kwitwa umuhutu, umututsi n'umutwari ibintu bisanzwe, ngariko ibyo ngibyo ntabwo byavamo impamvu yo guhangana. Kuba ngo harimo abafite ubwo bwoko n'amateka ngo basanze badapfa gupfa gusenya ngo ive mu mitekerereze y'abantu, ngariko bagira nk'umwuka adafite icyo atwaye, bose basenyera umugozi umwe bitwa Abarundi. Ibyo by'amazina by'ubwoko runaka ngiye kugira ikintu bibatwara, uza kumva wumve mu nteko ngo arimo abagarariye abatwa, abagarariye gutya abahutu n'abatutsi, ngariko ubwo bwoko bwabwo bwose buhurije hamwe kubaka igihugu, bose ngo baturuka kuri se Barundi, ntabyo guhangana ngo umuhutu n'umututsi n'umutwa, ibyo ngibyo barabiciye. Ngo kuri ubu ngubu Red Tabara ntiyakurira ku bwoko ngize guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, kuko yaba umutwa yaba umututsi yaba umuhutu ngo bose byumva mu kimwe kari Abarundi, ayo kintu gishyizwe imbere cyane kurusha ibindi byose. Ntabuzwa amahirwe no ko ari umutwa, ntabuzwa amahirwe yuko ari umuhutu, ntabuzwa amahirwe yuko ari umututsi. Ngo kubw'ibyo rero hagize impamvu izanwa y'ubwoko ngo basanga iyo mpamvu barayitsinze cyane. Karindwi nuko ngo ubutegetsi bw'u Burundi bwitekera cyane ibibazo by'abaturage. Mu gihugu cy'u Burundi leta yabarangije kumenya neza cyane kisho gutuma umutekano muke ukomera, ariko n'abanyagihugu baba batagufiteho cyangwa se batakuriho ku ruhande. Mu gihe abanyagihugu bafite umubabaro wabateje, abanyagihugu bafite kwidodo batameze neza, ngo icyo gihe waza wese agate umutekano muke byabona amushyigikira. Icyo rero Burundi bwitayeho cyane cyane ibibazo by'abaturage, imibereho myiza yabo, ibangakisha ubutegetsi, aho n'umuyobozi ugaragaye kuba adashyira mu bikorwa ibyo bigomba gutuma abaturage babaho neza, arabiryozwa ku buryo yafungwa cyangwa se akirukanwa mu mabanga ye agasimburzwa undi. Ibyo rero nabyo biri mutuma ngo Burundi bubona ko bwaciye intege inzira Red Tabara yanyuramo za gutera igihugu cy'u Burundi, mu gihe bene igihugu bose bari ku kivi, bari ku mirimo, barangije guhabwa rugari ngo bakore, wese akora icyatuma atera imbere, ndetse perezida ubwe akaba uw'imbere ngo gufasha Abarundi kubona neza ko bakuye amaboko mu muzi bagakora ngo batera imbere. Igihugu kiri mu iterambere, abaturage wese ari gukora gutera imbere, kuza kukirwanya umeze nk'uje gusenya ibyo ari kubaka niyo wambere uza kukurwanya. Ariko mu gihugu aho abaturage badahabwa uburenganzira bwo gukora n'ibyo bakora rimwe na rimwe ugasanga bidahabwa agaciro n'igihugu, leta ifite ibyo ishaka abaturage badashaka, iyo yagize nk'umwanzi waterura intwaro akaza kurwana, icyo gihe abaturage bahita bavuga ati uje kudutabara no kutuvanaho y'ingoyi ikaze, bakaba barwanya igihugu. Mu Burundi rero bwabanje gushyira ku ruhande ibyo ngibyo. Icya munane ari nacyo cy'ingenzi cyane ni kijyanye ngo no kunoza ibijyanye n'amashyaka. Gusa cyo nikivugwaho rumwe, bamwe bavuga yuko ari igitugu cya CNDD-FDD cyo kukandamiza andi mashyaka, abandi bakavuga yuko ari ukumvikanisha amashyaka, bose bakabona ko icy'ingenzi ari kimwe, ariko igihugu cyubatse atakurwana imyanya ya politike. Gusa ibi ngibi ntibirasobanuka neza kuko hakirimo bamwe nka Gatorwasa n'abandi batabona ibintu kimwe na Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD. Reka tugaruke kuri izi modoka bivuga ko zaguzwe n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi FDNB za MRAP. Uzakunda kubona ibihugu byinshi byo muri kano karere bigura imodoka zo mu bwoko, biterwa n'imiterere y'ibyo bihugu, kari ibihugu by'imisozi ndetse rimwe na rimwe intambara ibikomeye ari intambara ku butaka. Burya rero ibifaru bikora akazi gakomeye, ariko izi modoka za MRAP ahantu hagoranye cyane zigakora akazi gadasanzwe, kuko ni zimwe mu modoka zidapfa guterwa na za mine. Yego za mine ntiziva kuziterura. Hari ubwoko rero bujya kuri butatu tuzaza kugaruka bivuga ko bwaguze na FDNB bwagiye kugurwa ahantu hatandukanye ngo ujye kuzajya gwifashishwa n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, kandi ubwo bwoko bukaba ari ubwoko bw'ingenzi cyane ku gisirikare kibufite bitewe n'imiterere yabwo.
Ubwa mbere ni Springback HD. Springback HD ni imodoka iremereye yakorejwe muri Afrika y'Epfo. Ubu gikoresho gikomeye cyane cyagenewe cyane cyane ingendo z'abakozi. Imiterere yayo iranyuranye, ituma rero ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo no kwimura abantu baba abakomeretse. Kagaragaza akamaro kayo mu bihe bitandukanye. Ifite ubushobozi bukomeye bwo gutwara tone 2 n'ubushobozi bwo kunyura mu mazi kuri metero 1.1. Springback HD ni nziza cyane mu bihe bikomeye cyane. Uburebure bwa metero 6.3 ipima toni 11.5 ushobora kugenda abantu 11. Igaragaza ubushobozi n'ubudahangarwa bwayo kubera moteri ya horsepower ya 386 ifite imbaraga za kilowati zirenga 110. Ushobora kugenda ibirometero 110 ku isaha. Ifite kandi umutekano uhagije kandi ifite intwaro zo kurinda ibikomoka mu kirere cyangwa se nk'ibitero byo mu kirere nk'ubwirinzi bwayo. Kandi habayeho ikibazo gikomeye, ifite guhita ivuduka cyane kuko ushobora kujya ku ntera ndende itari yongerwamo ibicanwa. Springback HD ni ikimenyetso cy'ubuhanga mu buhanga bwa gisirikare muri Afrika y'Epfo. Aho izi modoka zaje kwadabutwa n'umuryango w'abibumbye UN, ukavuga ko ari nziza cyane kuzikoresha mu bijyanye n'imitegurire cyangwa se imicungire y'umutekano. Rero Springback bivuga yuko igihugu cy'u Burundi cyaziguze kikaguramo izijya kuri 18 zose. Hari indi izwi nka Scorpion, ni imbaraga idasanzwe cyangwa se ubudahangarwa bukomeye cyane. Nanone ikaba ari imwe mu modoka za MRAP zakorewe mu gihugu cy'Abarabu. Ikaba yihari cyane, ni ngufi iregeranye. Iyi modoka ntabwo yagenewe gusa ingendo zihuse, ahubwo irashobora gukoreshwa mu mirimo itandukanye. Ishobora kwakira abantu bajya kuri 12. Ifite ubushobozi budasanzwe bwo kugenda mu muhanda. Scorpion irangwa nanone n'ahantu hirengereye aho ku butaka, kandi ifite ubushobozi bwo kuzenguruka buhoro buhoro imisozi miremire iteye inkeke ku kigero cya 30%. Kandi ishobora no kunyura mu mazi afite ubujyakuzimu bwa metero 1.5. Igaragaza kandi nanone ubushobozi bwayo butandukanye bwo kumenya ibiri imbere, dore ko yifiteho uburyo bwa za radar. Ikagira moteri yo mu bwoko bwa horsepower 150, gatuma ishobora kugenda ku muvuduko kilometero 110 ku isaha. Ikora urugendo rutangaje rwa kilometero 800 itarahagarara. Iyi modoka ifasha mu bikorwa bya gisirikari, kandi ifite nanone intwaro zikomeye zo ku rwego rwa 4 zigaragaza uburinzi bw'urwego rwo hejuru bayigendamo. Scorpion ni ikimenyetso cy'ubuhanga mu by'ubuhanga bwa Leta Zunze z'Abarabu mu bijyanye n'imodoka za gisirikari. Marauder nayo ikaba indi rero yo mu bwoko bwa gatatu, cyose imodoka ya gatatu yo mu bwoko ngo nayo yaguze n'igihugu cy'u Burundi. Marauder ni imodoka ikomeye cyane yo mu itsinda rya Paramount Group yo muri Afrika y'Epfo. Nanone yakozwe mu rwego rwo kwihuta, ikora kandi nanone mu buryo bw'ubugenzuzi, ubutumwa bw'ubutasi, kubungabunga amahoro mu mijyi, kandi ikaba ifite ubuhanga mu gukora ubutumwa buhurije hamwe ingazwa no ku butaka n'izwana mu kirere. Ifite uburebure bwa metero 6.1 kandi ipima toni 9.9. Marauder yakira abantu bagera ku 10 kandi ishobora gutwara toni 4.5 z'ibikoresho runaka. Ifite moteri ya horsepower 300 ituma igenda ku muvuduko wa kilometero 20 ku isaha. Ikora urugendo rw'irometero ujya kuri 700. Ifite intwaro zikora neza. Marauder irinda kandi mu bihe bikomeye abasirikari bayirimo, ku buryo za mine nabo baba badafite ikibazo cyazo kuzinyura hejuru, ari komeza kwigenera niyo zaturikira iruhande rwabo nta kibazo. Igaragaza akamaro kayo mu bikorwa bikomeye cyane bikanganye bya gisirikari, ahantu hagoranye nko mu misozi, mu bishanga, ndetse n'ahantu hatari imihanda imeze neza. Ikindi kandi wamenya nuko Paramount mu kuyikora bayihaye amapine maremare atuma ishobora kugenda n'amapine agera kuri 6 ishobora kugenda ahantu hagoranye cyane. Igihugu cya Leta Zunze z'Amerika nacyo kiri mu bihugu byashimye cyane iyi modoka yakozwe na Paramount, buryo hari zimwe baguze. Izi modoka rero bivuga ko Uburundi bwaguze ijya muri 6 zose zishobora kwifashishwa cyane cyane mu gisirikari cyabo. Reverend Ndikuriyo aratubwira yuko usibye ibyo byo kwitegura mu bikorwa bya gisirikari, baniteguye guhangana n'uwari we wese waje gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, bakamukubita areba inzega. Ati asubiza iki kibazo: umuganga Sendebegege urahimiriza cyane abarimyi kwijukira no kugwiza ibitegwa cy'ikawa. Bimenyesha amakuru wa U Burundi hise utubazo tubiri tujanye n'imibano n'imigenderanire. Akabazo ka mbere, haracigiwe Uburundi bwerekanye ko bishaka yo kugira imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega
hari icyizere ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yoba igiye kumera neza. Ikindi kibazo ca kabiri, umugwi wanyu Aigle Noir buca witabira inkino za CAF Champions League kandi uzokinira mu gihugu c'u Rwanda. Mbega mu gihe imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'ico gihugu c'u Rwanda, muzoja gushigikira umugwi wanyu? Murakoze. Utubazo twanje twarutwo. Je nabajije hose ejo umuriro w'Ibujumbura wadutse hagati ya saa 12:30 na saa 1 umengo mw'isoko batubwiye ko bari baje kugurura hamaze kwinjira umuntu umwe muga muri iyo shop y'uwo muntu si umuriro wandurutse na karorero. Tubajije Ngozi kioske turabaza hari prise ya regidezo yariyo oya. Ejo twabajije mega iyo kioske iyo shop yatse mu muriro vyari mwiki bati n'umuntu yadanaza ibi mu Cibitoki. Twarabajije mbega iyo shop indani yatangwe kwaka igaturira izindi vyagenze gute, batubwiye kwijabe ntibatubwiye nyene vyagenze n'ahandi. Nibaza yuko ari ukwitonda kuko ubukozi bw'ikibi canke isanganya nicyo tuvuga ngo ku munsi umwe ku umwanya muto n'ucuvuga ngo vyagenze uko. Nico gituma ntubeshera regidezo kubera nk'Ingozi bavuze bati nta n'urutsinga rwari muri kioske na karorero. Ibujumbura bashaka kuvuga bati hari amafrigo aho vyandurukiye ntituzi yuko habaye kurusirikwe ivyo ntucugenda ukabivuga uko. Mu Cibitoki nibaza yuko matohoza hoho yaratanguye kubera uwo muntu yari muri iyo kioske yari yashitseho hanyuma arasohoka rugara acaragenda mbere bamubonye haheze imisi. Umva hose n'amatohoza reka rero tubireke tubandanye dukurikirana. We wavuze ngo abapolisi ni beshi none umupolisi wose kurara muri iyo shop y'umuntu bimbonera kure woca wugura ama shop yose ngo murera kure zinjire zijyameyo ngo zicungane n'uwo muriro. Ni gikorwa kirekire uravye nyene bigenda. Nta muntu yosiga yugura ibutike yiwe ngo umwe wese naje kuraba ngo niyabona umwotsi ngo aryamana amacupa y'amazi n'idumu ngo ashazimya. Oya reka tubihe umwanya dukurikirane burya tuzotera dutore ivyo ari byo. Ya Red Tabara na defune iki kintu sozo kivuga jewe abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000 na sinibuka itariki mugabo ndashoka 2015 ndumukuru n'amaheruza amateka cyagiye bacavuga ngo Ndikuriyo yavuze ko azomara abantu ngo kora n'ukwica abantu ngo avuze kora ngo n'ukwica abantu. Hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya uratse kubitega kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta. Nabwiye aba nibiyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe gutanguza intambara mu Burundi wegeranye. Ico gihe navuze nti ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi. Nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana ntambara kanyeshamba lazima uwe na sababu. Tasema Kiswahili kwanza, lazima uwe na sababu. Ugiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako. Rurebe yazimwe bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze. Nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo. Bose barabizi bajya bose baguma biruka za Canada bajya bose baguma biruka i Buraya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe. Nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inko nabo nyene mu ndwi zitatu turabaheza. Nabivuze mu 2015 na 16
n'umukuru n'abahinzi amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari Catherine Habona wasomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho baca bavuga ati Ndikuriyo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo zomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu kibitoki twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizo ku 12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye rero ibyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bwo telefone bwanyu baridagadura keduvuga tuti jabuka rusizi tukonjige verbe duheze igavyita guheza uyadukije baragukorerako je aka kantu karandyohera nzabampema n'umuhefnera w'umusuma nagiye mu Cibitoke mu 2008 haheze imyaka 18 ngiye mu Cibitoke ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga nababwiye abanyacibitoke nejo nabibukije ndi haheze imyaka 18 vuze ni nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkona nini imyaka 18 heze mu 2008 heze 18 nimuzoze muraba utuntu twitegadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma ibyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hari utuguye muri Kongo mugabo twebwe nkuko nyene kugwanira igihugu byamaho ugendura baza nabe babwiye ngaha uturabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti yo kurasa tukonjige veto duheze ino ugendura babaza ico gituma cy'amashamba ya Kongo yose bayapaturuya kandi ngozi mu kiganiro nabageni aba bantu bazoravuga ku maradiyo nibiyegeranye ni bari muri Canada muri Amerika mu hari cyane navuze muri Belgique bazi ko bavuga gusa ni bazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo urazi umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myongo umuntu yo kwinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba na deje atugwana n'u Burundi imigenderanire yoba igiye kumera neza iki kibazo uzokwitegura ujane na Egre Noire uzokibaza abanyarwanda urondere ministre Ndikuriyo Olivier umengo ucukimubaza nzoguhe lift nakoze indege je ntago fina saba audience umushikanganje imigenderanire y'u Rwanda umusabe unyereke ko yakwemereye uce buri indege wumvizaga na deje uje kukimubaza U Burundi ntangore dufise umupaka twarawugaye kubera abanyarwanda n'abajanje umupaka wugaye no hasi hejuru ninde na Egre Noire izogena n'indege mbere igenda iminota 20 igacitanga kumanuka ni gucigiga ni 2:5 twadushitse ejo magiye amasaha nini n'uso mujini makamba atanu mbere magize 6 ari bisi ikigali mwari kwanduruka mugeze nyamutenderi rero nyamutenderi undi ukanduruka ajya muri centre ville ugenda nyamutenderi undi yasi Kigali hasi hararugaye kubera abacengezi abantu bazo baraza ku ucengera tuvuga tuti aciye hejuru tuzoshika Bujumbura tumubazi yagiye tumubone tuti ingiya mujini basi ntangorane mugabo baje baca mu minyaganyaga ngo umupaka uruguruye no rero twebwe ntangorane kandi twasabye tuti kugira bigene neza nyarukana abantu bagwe gutembagaza ubutegetsi mu 2015 apana gutembagaza ubutegetsi gutembagaza CNDD-FDD bacavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje n'umugambwe ukiruka ku mugambwe CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya abanyombare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste
ironderwa na CNDD-FDD gushika umunsi zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko tuye twavuze uti nuguhebuza hariho murazi ico bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abene gihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu nico gituma nimva tuzoba ziyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduha izo mba tuzitahane zishikire mahakamani mwisandugu amagufa nagushimye iki gihugu urazishavuye Aigle Noire CAF Champions League i Kigali hamwe ntosanga atabikorwa mfise mina yenda none Kigali ga mweze ko ndahatiye ega mu Kigali ega je n'umu officier mbere n'urira mvuze ndagenda yego mena nda telefona sinumunyamanga mukuru w'umugambi none FPR se umugambi ntevo na FPR nti nakuja saa 5 naingia Kigali sanga banzaniye amamodoka kuri aeroport tagize kwa nataka kumba ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali ni uyaza kari mu muri dahera iga ni mu gihugu jewe nuko ntazi ngena akazi gapanze kuko twe dupanga ku munsi none inkona zanje zogenda konjegerera verbe Kigali nkareka kuja gutwenga ivyakazi byonye byo byombuza kujayo bishaje murakoze cyane uyu abayishuza ngo namugejeje hanze ngo Kigali kuvugana na Olivier nyaniteka